नियमे पासपे चिकपे सक्सिया महै फुजिरका मनतुना थोइ थो नेवा मेजो ल्या नि छौ जुना तो सान्त्रा साके चिकपे नियनि डवेन चिकपे सक्सिता लस्कुस नापा अभिवादन नेपाल सम्बत 1141 गोलाका द्वादशी अस्दैको 2078 साल भाद्रया 19 गते सञ्चरबार ख ठौन नापठ्या ठिठी मे हो ठम लिया आइगो मिना प कमेन्ट न जुनावया ठट्या नापठ्या छम नेवाना हालाटो मेगो पासे छप मिना जुनावेगो दो ठौ जुनावेगो मे सुस्ला कंसा कार्य ख बन्जे यापे नेवा टेस मंगले चोम भिन्डय ख कुपिया टोजको जात्रिया व्यापार टेस भिन्ड पुजना बनी चिपठी टुप्ले गुलगुलिसिया भिन्डे जात्र खुनु गुचिन डेपो ठना हाकेटेनको मिए चोमी यले चोम जुसा अस्टैको त्रिसली बोलम ज्याचुन वेक्ला ट्याडी कथा अनचोपी नेवा व्यापार टेस भिन्डे पुजेना टोजिको फुएनेको गुठी डुगु ज्याचुन अन सना गुठी खुनु भिन्डे गुठी पा लागा टगु ज्याचुन अनचोपी नेवा टेस टुकी सोनिगले चोपी ठठी पिन्टन उगो भिन्डे गुठी लस्ता 5 सतानकी चलन डुगु ज्याचुन आनिने भिन्ड गुठी न्यापे गुठ्याटे चप व गुठ्या सिन किना सलिचा चोङ रस क्वाव लिसे कठु खठाव मे बोल्डो भिन्ड गुठियाको मुसको एला माया लुवम छन् ज्वाइ ज्वाइरे खला माया कार्य माया सट्टीजी सया मदिला तो मिया रचनाकार साक्य सुरेन संगीतकार व गायक स्वयंबुरा साके ख न्यनादिस Eme ya kah calain poti calain nabi ka humay ka yak na libata poti kara भिन्ड्या गुठियागु मुसगो एला माया भिन्ड्या गुठियागु मुसगो एला माया लुम झन ज्वाया ज्वाया रे खला माया लुम झन ज्वाया ज्वाया रे करे माया सत्य जी सहाय मजला रे करे माया सत्य जी सहाय मजला भिन्ड्या गुठियागो मुसगो एला माया भिन्ड्या गुठियागो मुसगो एला माया लुम धन ज्वाया ज्वाया रे खल माया लुम धन ज्वाया ज्वाया रे कर माया सत्य जी सहाय मजला रे कर माया सत्य जी सहाय मजला कासिया गमला सा वै चंगु छंगु माया कासिया गमला सा वै चंगु छंगु माया लपचथे 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 बोया वेथे जुगु थोनु गमाया लपचथे बोया वेथे जुगु थोनु गमाया सत्य जी साय मजला कर माया सत्य जी साय मजला भिन्ड्या गुठियागु मुसगु एला माया भिन्ड्या गुठियागु मुसगु एला माया लुम झन ज्वाया ज्वाया रे कर माया लुम झन ज्वाया ज्वाया रे
खला माया सत्य दिसाय मजला रे करे माया सत्य दिसाय मजला छंगुवन हिलाल से ओय गुथनु गमाया छंगुवन हिलाल से ओय गुथनु गमाया फसेवो 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 मलता हलते बिगो थनु गमाया फसेवो मलता हलते बिगो थनु गमाया सत्य दिसाय मजला रे करे माया सत्य दिसाय मजला भिंद्या गुठियागो मुसागो एला माया भिंद्या गुठियागो मुसागो एला माया लूम जन ज्वाया ज्वाया रे करे माया लूम जन ज्वाया ज्वाया रे खला माया सत्य दिसाय मजला रे करे माया सत्य दिसाय मजला थोनु ग माया सत्य दिसाय मजला Nyenadla sapu chojo ragu chong ragu mi goti tala thomi dungka a comment sue apo paspin sa jajo nyana comment ya digli I mojak to comment pachap sampan nyana udo ati sampan nyana chu comment thaddo dakswe napa ram babu shrestha ju sapar khunu sapari to loeka khali khanyen deila ya di the organic san tamra ka ju saparu motya ya chu khalnyen deila the thatya कृष्ण दास जोशी जो गुपुनी या घुक पिंतर बियाटला मेगो सजनी महर्जन जो जिमठा येले चायो वस तागमे निंका दिटा इना पेना दिला अले दक्षवे लिप्टे कमला वज्र जो स्टिकर छया या दिला सिक्वे न्यामेस्टन छकलन लिस बिटेना सापारु न्य खाली खै बिचा मोगले खाली खौ दुठाक मफ्त तर जिमठा येले चायो वस तागमे छपु लुमंगले उगुमे हाका सिक्पिन सा कमेन्ट या दिगले सिक्पिन सक्स्ट गुपुनी या लस्ता जुगुना गुक स्वाटो स्थापित अमृत रत्न जुन चयादला सान्डदाई छियो न्यवा मिजो न्यना लेटा बाबा लाङ मिन्यन द्याचट सुब्या ब्याचना थो जाजो स्नालामा वेक्लन ठट्ना चुला अमृत व अनुस्थापित लन्डन बेलाय स्थापित अमृत रत्न जो लन्डन बेलायना निसे थो न्यवा मिजो न्यना दिगनिन द्या तस्का आनन्द वला उन छि याका जको मजुसे अनुस्थापित जुना न्यना चुना दिगुल छिक्मे सक्स्ट सुब्याना प पिन्तना लिपना ठठिया चुया दिस सुब्या दिल बहादुर चित्रकार छि गुगु कुटयना दला व ठाठा मरो छिसा कुटया तासा नेवा मक पिन्छन नेवा मिट ठखङ कातुङ दुरेगो वेक पिन्छन नेवा मे हाला टौले सिदो अमटना छिगो संगीत ठ्यु खनी चित्रकार जो जी छवे देशे चपे छव भाषे पिन्छ मेगो भाषा या मे हाला ठठवे मित्र त डेकाउने उचित जिफु छिटा सुबा रमेश महर्जन गुण पर्वया छिटा व सक्ष्टा पिन्तना रमेश जो छिटाना जिमो पिन्तना दो मेरो नेपाल हाम्रो गौरव श्याम जापु शिव शंकर मानन्द जुटा यक यक सुबा दो वकै कुटलन थयाचंग गुण टोन रेडी नेपाल न्यना उया चंग ख ठन्न न्यन्देल लेटा वल ठौ छिगो कुटले मिजो कोठा चुना ठग मिखे न्यने टोन लाखे पेखा लुया चंग लु खंका लिसल सकया न्यना चुना जित ठोटुन अटक य ठन जिगो मस्क ख श्याम जापु जो जिगो सुबा शिवशंकर मानन्द जु टाइ मक्त वेक ठोलो के नापे मरे अंकल वेकला डेका टगो गुले टुन नापमा बसन्त फागो मोनिए टुन दु गुले टुन न्य मिखे न्यने लाखे पेखा लुव खन न्याइपुटाला नापा गुला येले ट्वाटले लाखे पेखा विके यु ख ठो ख जितना लुमस वला पुनाउ खन लुमंका दिगले सुबा रमेश महर्जन वेकला चुइ लचियाकला गुला बाजा न्यना स्वम्बे वना चन उठे चुना कमेन्ट च्या दिगले छिटा सुबा रमेश जु थोटुङका आ मिन्ने स्वर सम्राट नारायण गोपाल नेपाली मेछम जोमरमा टस्का बालेस चंग सोडम गायक टका छिसक्न छु
ये किला गलेचोम उस्ताद आशा गोपाल गुरुआचार्य या नारायण गोपाल मेपी नेवा ठेट पाले ज्वाचुनिग भजने हो नेवा डबो प्याक्ने म्याहला चाम ख वेकै छपछप मिया उठकम बाला गुली फुला जुल उले बालगे गुन्डुगो वेकै मि ख वेकला भजन व डबले यक नेवा मि हाला दिगु दुसा वेकै सोले नेवा मि रिकॉर्ड नाट्य मपुगटेगो छिगु लागि दुर्भाग्य ठामा छगो इले नाच गरे जुगु नेपाल भाषा सांगीतिक ज्याजुले जीवने गप्ले छकसा प्रेम जिया नंगडु मिहाला दिमु वेकला नेवा मि हाल्ट अखबारे विज्ञापन पिकिया नेवा मिगो आवान याना दिगु ह उबले ड्वावको टप मछि नेवा मिगो मध्ये निफमे वेकला लेटया उकिटा ठगे कोठा हार्मोनियम थाना साधारण रेकर्ड नाटक दुगु ज्याचना नेवा श्रोता तेसा थोमिए चाहना यागले वेकै तिरी पेमला गुरुआचार्य तो निफमे सार्वजनिक याना दिल थो बारे छम नेवा जिज्ञासु लिसले पेमला गुरुआचार्य जुन थट्टे यादल म तने पेमला जी सँग एउटा सानो कुरा सोध्छु हजुर नारायण दाइको नि अब नेपाल गीत त थुप्रै छन् हैन हामी उहाँकै फ्यान हो तर अहिले यो कुरा चाहिँ सोध्नु पर्दाखेरि अहिले यो मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ कुरा के हो भने नि उहाँले चाहिँ नि नेवारी भाषाको गीत चाहिँ नि एकदम गाउने भए छैन भने पनि हुन्छ है यसको कारण के होला मेरो क्वेसन सानो यति नै हो यहाँ भन्नु है म चाहिँ फोन राखौँ हजुर उहाँले नेवारी गीत नगाउनु भएको होइन उहाँले नेवारी गीत चाहिँ पहिला पनि दुर्गालाल श्रेष्ठको दुईटा गीत उहाँले ट्युन गर्नुभएको थियो एउटा गीत पनि मेहालजी भन्ने गीत गाई पनि स्टेजबाट गाउनु पनि भयो अर्को पनि ट्युन गर्नुभएको थियो त्यो मलाई चाहिँ साह्रो सम्झना भएन पछि उहाँले यो नेवारी गीतको क्यासेटै निकाल्छु भनेर कतिवटा विशेष देशान्तरमा विज्ञापन पनि निकाल्नु भएको थियो कि म चाहिँ नेवारी गीतको क्यासेट बनाउँछु अब नेवार गीतकारहरूले चाहिँ नेवारी भाषाका गीतकारहरूले चाहिँ मलाई गीत दिनुहोस् भनेर उहाँले विज्ञापन पनि गराउनु भयो धेरै नेवारी गीतहरू पनि आए तर उहाँलाई त त्यही हो अब छान्ने बानी लागिसकेको होइन उहाँले पछिबाट एकजना के मलाई थाहा छैन नाम बिर्सेँ मैले उहाँ गीतकारको दुईटा गीत उहाँले ट्युन गर्नुभएको छ एउटा चाहिँ तुयु गु भु जिगु जिन्दगी ख भन्ने अनि अर्को चाहिँ डकले सागु ऐला यस्तै के भन्ने दुईटा गीत ट्युन गर्नुभएको छ अनि त्यो चाहिँ अहिले पनि छ मसित तर त्यो चाहिँ हार्मोनियममा कोठाभित्र मात्रै रेकर्ड गरिएको छ उहाँको इच्छा त ठुलै थियो नेपाली गीतको पेमला गुरुआचार्य खटुङका वेक्लन ढैडीको नारायण गोपाल हार्मोनियम थाना कोठा हालाटोको मिछको चाहिँ जनादिस Kopya elad hey beautiful takle sagu elayana kopya elad hey beautiful takle yama kunu yana kodili khata hai पेमला गुरुआचार्य चुएचुङको सम्वाद हुनका नारायण गोपाल या टुयुको पहुँचीको जिन्दगी ख व डक्ले सागो एलाई नाटाको रेकर्ड प्याउला नारायण गोपाल ठमा हार्मोनियम थाना कोठा हालाटो ठोमिए ज्यान डसा लामो रनिमे मोचा ठेंजल ठोमिए त पूर्णत बिट प्रचण्ड राजोपाध्याय सले वे मिग वे लसे नुक ठ रेकर्ड ना पिकियाडल आ न्याना दिस वे मे डक्ले सागो एलाई ना खोबिया एला ढैबिजित डक्ले यम मुनुय नाना खोब्लु टका हे ढैबिजित मेये चोमी गिरिजा प्रसाद जोशी ले नारायण गोपाल स प्रचण्ड राजोपाध्याय
दकले सागो ऐलायाना खोबिया ऐला धै ब्युजिता दकले योमा मनु यनाना खोबिलु धका हे तै ब्युजिता दकले सागो खनी छा था तखनी यो मा गबले वन छैयबले था तखनी छा था तखनी आपद गबले जुयबले जग द्योत खनी छा द्योत खनी धर्मदुपिनिना धर्मदुपिनिना कैमासाना दुख दुख पिनिना कई ब्युजिता दकले योमा मनोयनाना खोबिलु धका हे तै ब्युजिता दकले सागो तुन की वे थे जुया खा खा छिमिसा गजकशु एला तुन की वे थे जुया खा खा छिमिसा गजकशु एला मतन की गे गे जुया उलिला छिमिसा मोए जगशु दकले शुमा दकले शुमा मनो यनाना ऐला गुलु है धै ब्युजिता दकले योमा मनो यनाना खोबिलु धका हे तै ब्युजिता दकले सागो ऐलायाना खोबिया ऐला धै ब्युजिता दकले योमा मनु यनाना खोबिलु धका हे तै ब्युजिता दकले सागो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेकला नाबे जाजो प्रशंसा याना हिन्दी फिल्म ये मे खया खया चाँडे लसे हालाटो मे यो टाकाट ल ठो मे ओ जाजो विशेष जुल कारण वेकला चुइदला ब्रह्मदेव जो खया खया चाँडे लसे हालाटो मे येका दिगले सुबा ठो मे चुमिन ठो जाजो न्याना चुना दिगले वेकन खुशिया जुल जे छिटा सुबा निनु श्रेष्ठ वेकला चुइदला
जोजलपा मेजो ल्या 17 जिमाको स्वर जुल्ने मुखला निनु श्रेष्ठ जो डोंगो केना दिगुले चिता सुबाडो नुच्चे लक्ष्मी टुस जिता योग मे हाका बिजागुले एक सुबा दे छाया चुना सान्त्रा दाइ जाजो बालागुले झ्याइ पैस चुवा पिन्तना दो नुच्चे लक्ष्मी जो जाजो बाला टाका दिगुले सुबा अमृत रत्न साके ओ प्रिय लिफो सोया धागु मिए चुमी शान्त साकी छिए ख कि मिए म अले ठना हागु मिए मिस सन सपना श्री आए ख निसा देसारी म हो अमृत रत्न जो वो मे चुयाटम शान्त साकी जिमो हो उ छप मिए निसा देसाराना हालाट डुगले डोबिदा जु ख डोंगु केना दिगुले चिता सुबा असो क्या वकला चुइद ल नेवा मे डकले बालगा हाला दिम सपना श्री देम सपना परिहार ख जि सुएबले असो क्या बाजो छिगो अन्दाज पाछि जो इन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मि लिया दिगु टस्क बाला जो गुर्जो दुनुगला निसे सुबा मिनेट ना दिगले इन्द्र प्रसाद जो जिगो मिनेट चा कटरिना दिगले सुबा इन्द्रमान किटो टेसिका महर्जन यफिम सिबे बाला छिगो जाजो अनलाइन यफिम चाका दिस जिन ग्वालिया इन्द्रमान जो यफिम सिया बाला टाका दिगले लेटल अनलाइन यफिम सल्ल बिया दिगली नछटा सुबा आ छम नेवा न गैर नेवा भायु म्याला टौ मि छपन्ने गु मि बारे छौ इले प्रेम बार कसान निसुना टगु नास खल्क 2015 साले केंगु छौ सांस्कृतिक जाजुले चिन्तामुनि प्याखा होला दिमु सुशीला कंसाकार नेपाल सम्मत 1076 साले नास खल एक गोसाले जुगु छौ सांस्कृतिक जाजुले टफ मछि नेवा मि हाला दिगदु उकी मध्ये दर्शन दासे लसे सोसो ठासा फसल लिसे लस्तासे चोनचन नुगल हे जीवन पासल लिसे ताउ मिन छपुख लिपा वेका रेड नेपाले ड्वामन का टफ मुची खेबाई मेडिकल जुल उ इले वेका छम चर्चित म गायिका न ख आन्ने ने अझै अघि मे मध्ये छफु मे हाके तना उगि मे बोल ठड्डो सिमल जस्तै उड्दै जाने मनहरुलाई बार्नु पर्ला बगर जस्तै सुखा जीवन कहाँ गई रुज्ने होला गायिका सुशीला कंसाकार रचना विश्व विमोहन श्रेष्ठ संगीतकार नाटिकाजी श्रेष्ठ नेनादिस जीवन कहाँ गई रुझने हो
नियमी पास्पी गायक संगीतकार व रचनाकार नापा स्वाफु डुगु चिचिको खन्यनिगु चोले उक्नु शैलेन्द्र व जेम्स प्रदानी छफु नेवामी बारेन्यन ठट्या ठाउँ सक्सिना मसिमो बाखा चोमी उपन्यासकार केदार श्रेष्ठ चुया टगु छौ खजुनावया गुगु ठट्डु आवश्यकता आविष्कार्य जननी रही गुली गुली में ठठिया जुया रचना जोगुडु हिन्दी फिल्म के निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाक ठग निगुको फिल्म हवस्य मिचुक्त मजुरुह सुल्तानपुरी ठावन मजुरुह सुल्तानपुरी उब्ले चले जुम मिचोमी व मिचो या पारिश्रमिक भच्च अपुअटाल ठगु नापाङ्गो फिल्म गोमटी के किनारे फ्लप नया टिब स्याप स्याप ज्याचुङ कारण सावन कुमार टिब भच्च मयाट अठाल मजुरुह ठेउ छन पाजी मखकाली सबले सावन कुमार त टस्कन टप्याउल टम ल्याव मेसे स्वाने क्वाव व कोच त तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद छे छंगा वया नाच मने वो ख जस्सल लुम्न अरे थोल मिचुएट लाइक गु बोल ख अले व ठमय मिचुल तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद तुझको मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद नियमी पास्पी तो में गुली लोकप्रिय जुरका छिकपिन र तयाचनला माली मुखजी अननिसे सावन कुमार ठगो फिल्म लागि ठमा मिचुए गुया त नेवामी बारे ठजाउ छु दस छया यादिस छया हेगु टिप 6 मिनेट चागु जुइमा आ छप नगु मिने तो में ओखनेट न प्याव मिना प जानकारी वगले वहे मे हाक्तेना मे टुवाडो गनुनी तेना मेजु गाचो बेका ल्यामटे नुगो हे भरभर मिंका गायक रत्न सम्भव साक्य रचना अमृत रत्न साक्य संगीत सुरेन्द्रमान साक्य गनवने तेना मैजु गाचो बेका ल्यामटे नुगो हे भरभर मिंका गनवने तेना मैजु गाचो बेका ल्यामटे नुगो हे भरभर मिंका गुली जत बालम छ एकसो सासुहे मगा छन्त जत सोसो चोले मफुत जिल्ला मगस जत हुंका गनवने तेना मैजु गाचो बेका
गनवने तेना में जुका सोपेका हेमा तेनु बहे धारा धारा निका गुली तक बाला मछा अक्सो सांसे मगा छंता जता सोसो सोने में फुटा जिला मग से जता मंका गनवने तेना में जुका सोपेका गनवने तेना में जुगा सोवेका लेमा तेनु बहे धारा धारा निका गनवने तेना में जुगा सोवेका लेमा तेनु बहे धारा धारा निका गुली तक बाला मछा अक्सो सांसे मगा छंता जता सोसो सोने में फुटा जिला मग से जता मुका गनवने तेना में जुगा सोवेका मी ढुङ्गा नेवा मी खेले आर मानन्द्र नाम मुस्युम मिचो मी ठग मी गट सृजना जुल यो बारे वेक्ल ठट यादल छन्दया अभ्यास क्रमे गजल चोया जी सोया ठो सुइद सिबे न्ययको जुए जी मी गजल फुक्क नचल्यामले चोयु ख अर्जुया मटने मी आपाजुल अबले पत्रिका ना पिडोंगो खै तर रिकर्ड लिप डिजिटल प्रविधि स्टुडियो आपलन डेट हुन काटिन जुल ठो गजल पञ्चचामर छन्दे ख उकी रस्व दीर्घ रा निग निग आख चाठा दै गटके पुखु दुने टुयो मिला सोरे जहाँ छिना चोन मेगु मिडो नुगो लुखा टिना मुजो मिखा खव गोया मुजो ठु मिन वहे लसे ठे छन्दे अभ्यासी क्रमे चोयु ख निफ्टी मि अमर राजो पाठ्या जु येका बिजट वसपन लसो चिना वसपन मसुपि गायक पिनसा हाउ ख मेग मि रिकर्डिङ या जिन चुनिगो जाना तर ठुपि मि रिकर्ड जुबले जि सोनी गन पिनि जुगने चुनि मख तर न मि शुद्ध कथा हाला टगु थन चुए उल्लेख जु छप मि उखनिया जाजुले ह्याक्ट न थं वेक आर मानन्द्र रचना प्रेम डोज प्रदान यस वलसे छप मि ह्याक्ट ना निना दिस तिमीले बाला पटी पटी सुपचन टोफी बले मेजु बाला मछला गाचट खा टोफी बले सवलले प्रेम डोज प्रदान मिगो आर मानन्द्र निना दिस बाला भती भती पिंगला बाला भती भती सुपा तो कोई बले मैं जो बाला मछाला गाचो तकवा तो कोई बले पिंगला बाला भती भती सक भन खाने देता जो बना सा जायोला जिहे जक खाना छनके मति नय चुली जायोला सक भन खाने देता जो बना सा जायोला जिहे जक खाना छनके मति नय चुली जायोला मति नय चुली जायोला जी कनी थे गया चला देखनी थे क्या चला मतना सुच के सयावला मतना बाला मछाला छ मकुते न्यंका कोई बले मिला बाला भती भती
जकलु मंकाजी नीला नीला ना जुया गुदु दुख पंगलु मंकाजी खोया खोया ना जुया गुदु संत जकलु मंकाजी नीला नीला ना जुया गुदु दुख पंगलु मंकाजी खोया खोया ना जुया गुदु खोया खोया ना जुया गुदु वही खुदी वही मिला वही खुदी वही मिला जिंदगी नालिका गुजो जिंदगी बाला गबले सुखा गबले दुखा कोपी बले मिला बाला भती भती मिला बाला भती भती सुपा टोकरी बले मैं जो बाला मचाला गचो तकवा टोकरी बले मिला बाला भती भती 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 चले जो छप्पन यवा लोक में ढूंढ जुनावया में बोल ख शीर्षाय येको जिम्मेदारी चाम्पियो तो में बोले ढूंढ थाना दिमे ईश्वर जोशी ख वे क में मेको ढूंढ दोचीसा इले बिले हाक्यो दि ठौटा ठो ढूंढ निने तो ढूंढ कविन्द्रलाल प्रधान जोन छया यादि ख तो ढूंढी लागि वे क त सुबा बियाजन
नियमी पासमी जाजो ई कोचाइ न वाले छक संचारबार पट्टी फेसबुक सुटे पोस्ट जुगु ठन्यवा मिजो छिकपिनी मनोरञ्जन नाप नेपाल पासो व ठोइ संगीत प्रचार प्रसार यागो उद्देश्य प्रसार जना वयाच मुख थौं त बा लिपाहना नपला